Jotono lamsogo a secret library channel. Latane salo Manipur ni CM Biren Singh bini asukthano Yakar rimani o kogno bakseluko saimono te bakseluko saimya botona. Tabuk men kokle amose Manipur ni CM Biren Singh Tangwi bini asukthano tomang samang Yakar kha. Biren Singh CM post Yakarma by Manipur istedo. Kuki bosong by mete bosoni kasaro bishini romi amsuk sal bulai toklai satugi tonglai mani amo joto hamuja thangno Tangwi hengai Chini o Tripura hasteo wo light thangsuk bisiwo BJP party ni engai pula Biplop Kumar Debno CM post resamani but olo atom sake Biplop Kumar Debno CM post ni nore Dr. Manik Sahano CM post senamai resamani chengnuka tabuk henke ayang Manipur istedo pahano BJP party sem awakahanyo CM post nor light tomani nukjauka abagi party ke chengtene kahamke sai man laina Manipur state ni CM Biren Singh resign rimani eba bini saksachung CM post Yakarmani amo kahamda hamya ebake Kuki tei meitei ni kwcharo amsuk bulai toke enggi toma jaga CM Biren Singh ni yakda tong amojoto kahamke saiman laina. Laithangsa 2017 BC Manipur state of BJP party ni enggi Biren Singh no CM post jongjaka te pula jora joto thikno tongmani but 2023 BC wo Manipurian government sakalai Rikha tabuni simi meitei bosong ronobo ST category eba scheduled tribes ni facility rejection henai aroni government sakalai rima by aro jet tongnai ST eba ke kuki bosoni scheduled tribe tongnai takuk song Saja ke angge protest kaya sengse aroni real ST hayake scheduled tribe khopsago abugi meitei bosong meitei jatono chini scheduled tribes so kone dino khobi mangalak plus Meterono chini scheduled tribes ni je facility tomani amukuni dino rui mangalak Manipur tone kuki bosni takhosong abahage protest khlai government ithani demand khaimani nukjaka Phiaba aroni government tone CM Biren Singh mungsa step nalia kuki bosni takhosong kok samono important relia and I take khaksa meti bosni takhosong bo tabuk plane jolizak singbo cherani simi Manipur instead of Tangwi Tori Pakia, Sing Agini Simi Diman Kalai Paima Olo, Tabu ST Ebake, scheduled tribes ni facility, Manmale, Kuki Bosoni Takokson, Tangi Chazake Anganangba. Manipur tone meterobo atike jolizaka kuki bosono atikino kuki bosong te mete bosoni kasaro nasler mung joli mung truk enggi tongma jora CM Biren Singh mungsa kok saya mete bosong rokno Okolok haike bising support kalai kuki bosono amsak support khalia CM Biren Singh aboni bage light thangsak bisoke kuki bosong te mete bosoni kasaro walai bulai mabai Manipur ni kubama jagano silai kogi borok buthar lakya nok sok chawi buthar jaka sudo amsak simia mete rok kuki bosoni buri besano ri khogi lengtirogo bere Rikha ati kemang salbrom violence enggi tongkasang kerkya Manipur state wo Haipano aroni CM Biren Singh abosuto nukibo nugya sakhalai kuki bosongno chaya snamai meterono support khai tomani nuksaka tangge henge CM Biren Singh bo haino mete bosongni no khopsaku abuni bagai meterono gobang kuk support khalai kuki bosongno amsak support khalia CM Biren Singh norok judi Manipur instead of mete be kuki rok tangge bulakya ab bulamne region no tebo kahamke saimana mosoke जों already no lajak salo kache video upload khais rizak eba video snamjak norok juti nane musung hangke video ni link description no rizak okay party tesha chini main topic go Jepro Manipur state of mete bosono scheduled tribes ni facility rina hin sasak puri simi mete be kuki bosoni kasaro salprom bulai tole engi silai kognai mani tabubo a problem paya eba thakyaku and CM Biren Singh bini je manchak jorate bisini jora romai Manipur state of tongkasang tubona bage tribe khalai nakhya haipono Manipur state of tongkasang tubuse manlia mete bosmai kuki bosoni kasaro teruk tebo kebang se violence engmang tongmani nuksakha Abagi Manipur state of Tongne BJP ni baksa MLA rock CM Biren Singh ni samung rono jaja kya ange direct deleo thange bar home minister Amit Shah by kok salakya amak hai CM hayake Biren Singh no CM post ni nori katal porno CM rena angthong hanai Manipur state ni MLA rock bar Amit Shah no thange shakya Te light thangsak saloke CM Biren Singh bo haino home minister Amit Shah by kepama jora now meeting kaima yakolo sarini 5:30 PM governor house thange Ajay Kumar Balabai Malai
Biren Singh bini CM post tei tomani no resignation letter yapari Rikha laithangsak 9 February salmari amongka Manipur state ni CM Biren Singh bini asukthai CM post no Yakar mani full detail full jeta kubikok and buskang saljora Manipur state katal CM sabo angno amo jorano saimanjene tabasuk jorate official notice kebo rizagyaku tei CM Biren Singh bini CM post Yakarna sekang Home Minister Amit Shah bai tamkok sablakya Tangwi saksajong CM post no Biren Singh Yakar ka aro belakin wansuk jane kok Tangwi hinkai Jepro Manipur state pulia Kuki bosong bai meitei bosong national maya bui bothalai tongporo se CM Biren Singh bini o CM post no Yakarna tomani haipono a jora ke CM Biren Singh mungse action naya Nukibo nuyasak shiring subke tomang jora ketengmani olo tabuk tangi CM post Yakar kana amonoti chikonsa kok sanatangke Jepro Manipur state Kuki bosong bai meitei bosong nasike kathalai maya Bulai to Kui tongma jora CM Biren Singh okolokti eba besingte aroni meitei bosong rono support khlai tongma darte bini chayano kholopna bagui bo saksachuno tabuk CM post no Yakar khana ama hake tabuk sasagi tongu so chinitra baitulde mona song amongka Manipur state CM Biren Singh resignation letter rimani kubui ko kha khalao chine o video ni bisingte nung aro kebangmano kahamte hamiabo saiman kana te chasa kana hne jodi nung o video no chasa tongge share kari di joto chini te praselo kono e video loge kam hamya joto saiman thung and video no khaloge amsujora naima ke black and hambai